Rawiri Shedlock tōku ingoa. Ahu mai au ngā iwi eringa. Te taha pāpā, te arawa waka, ngā puhi nui tonu. Te taha kōka, ngā tiporau, ngā tika hungunu. Ko tūwhare toa anō hoki rā, ngā iwi. Matua, tēnā kua tātari makia! Hei timatanga pia, tō haerenga i te reo kihia, i pēhea taua haere. Ka hoki au ki te whānau tanga mai o tēnei tamaite nohoni. Pai. Tērā tau whānau mai au ki roto i te tāne o pōneke, ko taku Māori tanga o Ngāti Pōneke i te rāwa. Katoa au i roto i ngā taumata katoa, ngā haka, waiata nā waiata. Engari, te mōhio kē au ki te ngako o tērā kupu, te whakatakotoranga o tērā kupu. Iau i te kura, whai au i ngā akoranga Reo Māori, hioi anō rā. I runga i ngā haeretanga o te correspondence school i te rawa. Haere mātou ki tērā krahe ki te kai noiho. Tāparo ngā kēmu. Te kōrerotia ki o hoa. Koira. Te whakawhanaunga i a mātou. Engari anō te taumata reo, kei raro tonu e pūtu ana i te rawa. I mea mai pakake ki au. Me haere koe ki te Wānanga o Raikawa, ako i tō tāua reo. I reira i tīmata takuaro ki te Reo Māori, te rātau. Te whānau winiata, whakatupuranga ruamano, nā rātau taku reo i homai. Māku e ki ake, nā rātau taku reo. Me te aranga o te rā. Yes! Nau e nei kapu? Te koe o tōku whārangatira. Pai! Kuka mau. Ai koa. Ngā mihi, he mira ka koe? Te homai. Uia! Far out. The biggest drive for me was going to Te Wānanga o Raikawa. Raikawa gave me my reo. That's I truly believe that. But my mother, she was a real staunch supporter of anything in Te Reo Māori. And when she got sick with cancer, I felt I had to finish at Te Wānanga o Raikawa and moved home to be her nurse. Mate I te ruamano Māori ma. Mate I reira, weha tuau ki Merepana. In about 3 years I got lost. For certain events that happened there, and it was a situation that I got myself into. And thought I was gonna drive off the bridge. But something came to me. Coming back to Aotearoa, my closest friends, my brothers, my sister and whānau were the ones that brought me back on track. And then soon after arriving home, I got the news that my health wasn't in a good state with getting diabetes. So I'm living with diabetes as we speak. I reira kāroa anō ki tētahi. And nā taku tuahine anō tērā I whiriwhiri. I roto I te Iron Māori. Ki reira, ko taku oranga. Matua, tēnā kua tātari makia! Matua,
Tō tere hoki, man. Ne. Kama. He. Ko pau katoa taku hai. Ko te ro tēni. O ngā wahanga e toru ao te Iron Māori, ko te hea te mea kai ngā kainui ana kia koe. Te mea tino pai kia, ko te oma. Ne! Ai, ka tae koe te hi koe ki te hia. Koia. Ka tae anō hoki koe te whāngai atu i ētahi tāngata, tautoko ake. Te whāngai kaimai ngā whānau i te taha. Au, ko pau katoa taku hau matua. Tāua tērā? Ai, tāua tērā. Wake. Uia! Ka tai te rangi a tāwha ko tēnei, chief. Reka hoki. Tēni, nāku anō i whakairo tēni. Ne. Ai, te whakapōtaitanga o taku wahine. Ka mahi anō. Kia pēnei anō tōna ki. Tai mai ki konei, 2010, tūtaki au i a hena mana. Ka mutu i konei. Ka mutu i konei. Tēnei tā mau o oranga, ko ngā mokopuna. Man. Tā mau oranga, te tautoko i ngā kaupapa Māori. Hea hoa mahi ki Iron Māori? 2012 was when I first got into it. I became the kai karakia. I became the kai kōrero for our tira haere. I speak on Iron Māori's behalf. Design kits for Traipapamo. Far out. Ki whānau in Taranaki. Trina Whanga. He competed at the at Kona, was the World Championship. And so she wore a personalised kit. And I keep going back to the kōrero that I used to hear. Te Reo Māori, what benefits are you going to get from it? Again, I'm living proof of today. Tēnei mea te reo. He oranga moku. Ka hoki anō rā ki tērā whakatau ki e mea ana. Mā te ako ka mārama. Mā te mārama ka mōhio. Mā te mōhio. Me whakamātau anō koe, ia koe anō. The only way we can do that, and when you get to a point of understanding, a way to reinforce that is to teach the language, to teach what you know. Orangi tāne nui iārangi, ko ia nei te karanga, I runga I te kaupapa o tera. Nō reira kei aku rangatira. Takutoa nō rā, tērā wahanga, ki ana rā, ko te pau tuarua. Kei hoki a rangi nui rā ko papatu anuku, me ka taki hui mai tēnei rangi tēnā rā tātou katoa. Hoki mai. Kau mā rua tautaku noho mai, hei kai mahi mo te Wānanga o Aotearoa. Tai atu au I te tau 2010. Tērā wā e kai ako I roto I te Te Reo Māori. E ngā taumata katoa. Katahi I te tau 2015 tū mai au hei kai whakahaere ako. Ko ia te tautoko I ngā kaiako I roto I ngā kaupapa. Hea te pai hiniti o ngā akonga no iwi ke? Mātou I konei, E roto I ngā kaupapa reo, kōrero au mō ngā kaupapa reo. Ngā hōtaka I roto I ngā tiwhikite. Tōna whitu tekau pai hiniti, he iwi Pākehā o he iwi ke. Whitu tekau pai hiniti. Ngai Māori, toru tekau pai hiniti ki konei, ki roto o te papaioia he Māori. Is it a lack of passion on our side? Generally in the programs that we see,
our people, our Māori people, are turning to want to go rumaki, and they feel comfortable in the rumaki situation. So seeing those experiences of trauma and giving me the kick up the bum that I needed to do, you know, to just go ahead with it, and surrounded myself with like-minded people who are committed to that kaupapa. We try and reflect all those experiences and bring it into the classroom where they can, you know, have a mock pōhiri, so to speak. Yeah. Through my teaching, provide that safe net. That's just a stepping stone for them to return home to their marae, return to their people. Started from the kitchen. You got over your tea towel tonga before you get onto the taumata. Do the dishes. And you just got to remember that, eh? You got to go through the back to get to the front. Do the yards. Do the yards. Do the yards. Be prepared, eh? Yeah, and it's all good to make mistakes. Yep. Whakapono anau ki rā huatanga, bro. Ka pute e whakanoa? Oh, Rawi. A lot of gold nuggets, a lot of gems you've dropped. Ka rea kore, he kai mā te iwi, so mihi. Ko Te Reo